بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتسا هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو ليبت إخشول درسز دسان بتاكي أحرميخا خب أحياكي جواب بيزيت أخيزي كانناني روغل شرطال نخيتسا تصالولاغو نخيتسا تبسيب درسيدا تصالانا روسوستات أخولين أبون جندر جماعة بوراي چجوياخي اوي غاراواشي گوناني گيتسين بوتسي جالرات أخيال داخون أما چجو سبب خون گورب سوگی درجو سبب خون روز سبب خون مثال لخی بوسون هدینگو روز یکی چجو خوی سبب خونگی گورب هدین ابکو سال دارد اخانانانی هم اخاق روز است اخولین ابون بوتسی خیزی بوتسیگی بوگین ابون نخیت ست سوانا روزکی چجوگی جنده رازی خوله بوتسی هدینگو نخیت ست سوانا بوتسی جیب ده بیچ اوگو بوک این سنتا بوگین ابون کبرگو سربرو یخو منی تیال داسا هدینگو نخیت ست سوانا تاقو سنتا بوگین ابون روسو ست اوید ارو بالوغال ده وخارو بحرو هریخی بتین حبیزه هدینگو هیت این واسا سی چجویا چون ایگو نانی غسل والیه سی تاقو سنتا بوگین ابون هبرتین حبیزه اما والیه سو بوتسی الدسن هب بتین ابیخیل بیشون بوتسی اخیل دهب قدر اخی عرقی چیز ابون اچین ابون کنگی حلق اولو چیاسی چاقو خویل دخون حبیزه خیریه بوگین ابون هبتین ابیخیل خیریه بعجگی جماع بن خدوسان بوگین ابون اورگستا صلی الله علیه و سلم استا نخی خناکی علو اما جماع بیلال داد سبی مهاری خون خدوسان حبونا نیبتین هلدخون سنت اخیل اصلو حصول خولین کهولین ابون هدینگو نخیتسا سالانا جندی عذرو هچعو روزمان تیخی هوچی استت اخیولین ابون هدینگو دیبرگی گوریو چی استا جنسا بتاخی احر میخاخ جواب بیزی مهاری خون خدوستان جیب هبون بگونانی هدینگو جیب بسرمان چی است احنانی هبتاخی جنسا گو یگی حسول جندر بک آلدا چیز اوراو چی است هدینگو هریسی بیتسونارخی خاله بگونانی هیت این واساس جویت اراو بتاخی احزه هسی جواب بیزگیت ادا بوگین ابون هلسا خدوبگی زین دنیتا قال بوگو جند الله گر حیاس وعما بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته نخيتسا أبو نخا بسرمانچياس جو أحناني بتاخي هبتاخي واجئنال داخون جواب بيزت أدبوغين أبون هدينغو غو بسرمانچياس أحيال داخون عما بون بوغوناني صفات هبيال داخون غو صفات هبوناني هب صفات هبيال داخون قصدبون أپردلوني تعدم الأبون مدهال زبي أبون جندر تخم قبل أبون يجي جندر هدول زبي أبون يجي جندر حلق إهابولب هب حلق إيخول أهلو أبون جند سنوج بتاخي أحل روغو بتاخي رجعن أحناني عما بون كنالغو هم أخاخ جواب بون بتاخي رجعنت أدبو جيلا فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه تنجيلا او بتنا بولچیا سول تخم قبیلال داره خیرال امرا روگونانی یگی دو عجیز روگونانی اما بون کنالگو احیال دستا دو مسکین و فقیروک اینا خیرلو شرط اچیلا غسل احیاکی جواب بیزت اخیزه کنانانی برهنا برا برعیال داره قن احیال داشون کنالگو اما بیزه کنالگو رجعین ابون هدنن احیزه شرط اچیلا جواب بیزت اخیزه کنانانی غسل احیاکی
ولی شرط ألا يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره. شرط بگیلا اصول احیا که جواب بیزت اخیز کننانی او بتاك احولو چیا سورقا کن زهیر خونگوت تو چی خاصوی اخل قصنیت بچه دو چی ابون بچه کی اخی علو یگی بچه دو گورو چی ابون خاصویزی هلد قصنیت اصول زهیر خونگوت بگیلا شرط اصول احیا که جواب بیزت اخیز کننانی اعناتو طالبین ابو لبت اخل دا قالبوگو بتاك احولو چیست احیال دخون بچه دو چی خاصوننانی اصول بچه کی اخی علو بچه دو چی استت اخولاری لغوسی جواب بیزه و بچه دو گوره چی اصول بیتینگو بیتیناری اخ احولگو زایخیزه بیولارو بتاك احولو چی اصول اقاکن تو چی خاصوی هدین ابنیت خصوصا زایخیزه بیولارو اصول احیا که جواب بیزت اخیزه کننانی وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فليحضر أو يدعو من شئت أو لقيت بل لا تسن الإجابة حينئذ. هدینگو شرط بگو بتاك أحولو چی جواب بیزت اخیز کننانی جیو احولو چی بیان هوی هاو ابون یگی غصو صفت بیال دخون پولانو علی عمر هدين الصفات دير بوجيو من بيتك واج أبون تنجي علارلا بيتك واج إن بوكراوشي واج أبون هدين أبوناني أحراوشي استت أخيزه خانناني غسية جواب بيزه بوكراوشي جندر بيتك واج إن أبوناني هيك عي أبولاريلا يجي ديتسا توجي دوشي ويت أولى وجوناني أحيزه دوی بوکرا چی دوت آحی یکی دود دندج آرا چی دوت آحی ابون ادینن آحنانی هم خخ واجو احلوگ چی بیان هونج آنانی هیگی جواب بیزت ادبو کناریلا جگی وصیه هدینن بتک احیال دکن جواب بیز سنخی زگیسن سنخولاریلا ای بیان هونج آنانی جو احلو چی اصول صفات دکن بوکا یکی غشو ابون بیان هونوک یکی بوکرا چی واج ابون یکی دود سدوی بوکرا چی آحی یکی دود دنچ آرا چی دود سا آحی ابون هدینن احیال دخون وصیه جواب بیز سنت تنج ایله و الا یترتب على اجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها للرجل. هدینگو شرط بگو بتاك أحراو چیسته جواب بیزت اخیز کننانی وصول احیا که جواب بیال دخوند اده بچونگود جندی چیار بیخین چوکن عدل نجیک این هدینگو غوچی جندی چیار چوزوگن عدل وک این اده بچونگود بوگیل هدینا بچونه بوگنانی وصیه یکی غوکی جواب بیز بیولارو حرام بوگیل تنگیلا شجوع دانخ جواب بیلیلا جی احنانی بتاك شجوع دانخ جندر بتاك یاج این ابون شجوع دان احنانی وی شجوع دانخ جندر اصص ایزنوگی خوننانی هما خخ اخلا اوخی جواب بیز یگی غی غراوشی گنانی جی احر شجوع دان بتاك غوخ جواب بیزت اخیز کننانی غوخو سعیدس غی جنسا يچون وصهر چیاس وخیه ازنو خوننانی هما خخ ادبو کنل اما بیخینچی شجاعدنک احنانی و بیخینچیاس جواب بیلاریلا یعنی تو طالبین ابولت اخل دا قالبوگو شجاعدنک بیخینچی احنانی حسی حرام بوگیلا جواب بیزشه وس جواب بونانی غیگون جیو عدل نوکین هلدت عده بچونه بوك إنا خعلو بهولار لا حرام بوغيلا إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة وبا بوغو ميخخني خود أنيلا حرام جيو عدلنا غي أحري چجوگون وكين نقخج علبجو مثلا خيباسن أحري چجويخي Olda asko mahramiya ugonani yagi asul mahramiya igonani
Yagi togeda çocuğu adan igonani av ikinci jindi kaneçolek udiya çocuğu adan misalla kebosun hema khak harama beçela oy çocuğu adanak ikinci ahanani cevap habize. Amma ma'al khalwati fala yujibuha mutlaqan وكذا مع عدمها إن كانت طعام خاصا به. أما قوي çocuğu o ahole ugona nijindir betake. Tingi doba khalwat ayadenna goygun gouk in kole vugonani. Tingi bikinchiyas goy jindiye yachine beole chiyat çocuğu ahiyake cevaba bilarilla mutlaq qaidalda ayob şukotalda. Ay ta'amal şun goşo khassaunuk wasiye imenat am bit iyaldashun yagi bukunge bat ahecho goy jiu aharay çocuğun jiu adenna çobak alda ukuni ugonani hema khaş gohiye cevaba bilarilagos hedingo gohiye cevaba bilarilago bikinchiyas gob khalwat ay adenna goygun jiu kunaruk ingun sadak gob ta'amal dashun او خاصه ولوگونانی گوشت ام بیت ایال داشون خاصه ولوگونانی او احرا بیکین چی گوشت چجا دانش هما خیخ خلوات ای ادن غویگون هیچ اونانی گیتین او خی جواب بیلاری لدو بیکین چی است مثالگی زینالدین ایتسا بچونه بوگو جند الله گر حیاس کان جلست ببیت وبعثت له طعام الى بیت آخر من دارها خوف الفتنة بخلاف ما إذا لم تخاف فقد غوي جنسا غو جندية چيار بخينشي بيتاك أحرى چجوعدان جي عدد شوليگو رقو جاني غوش تنگي جيگه روق الدسان توگي دو رقوبه غو گبه وسيت عامبيت أولبوغو هدينانت عمل داخون خاصة وناني Tobak alda adenna hiç onani gitsin vakiye cevaba bilaril. Şegore ki fitna ke alda hinkun. Fitna ke alda hink ya hi'ulu. Odinan adenna oygunuk uneugonani gov. Yagi ta'am immena gosiye bit ulebugonanani. Odinan fitna ke alda hinkun vakiye cevaba bilaril. Amma fitna ke alda hink hiç onani. Hema khak cevaba bize بهولن أبون خالبوغو زينالدين إتسا جند الله gur حياس أي غدنان أدنا جيو غوش جوغون خيال داشون يجيت عام وسي إمنا بيت إيال داشون فتنة خيال دا حنق هج أناني جواب أبيلين أبون بيان أبو لبوغو إعانا توت آلبين أبو لبت إخال دا الله سنيش ريكا دارجي Çiyar çocuğu adangun adenna soru koruk inaldasa Allah'as nekiye hekiye komek yabegi nekiyetsa abdaras hani bitela velhamdülillahi rabbil alemin.